Environment and Forest Department along dapat ni panapaglang madala ng pagsisikap ng arguments niya. Dak kontak long dan jadi tentang dak cepat telon cepat lalu nak cepat lalu tu kan ada doa dia kiseng tinggi asin itu nak kelar nasi dak dong asal kita men tu long langut te kisu ini kerap long di asal asal kita dak doa di alo nasi itu nak kerap itu. Suro kalau cuma handaan ang hanjipan, ang kaya dansa si Arnam del mate rat pen here sumi palong sila. Niliki do laki enlong department along sido kasi alang itu pen UPPC kewan ma la pen ko son sige jor ma alang itu kon ana tor pen sige jor ma ilitum kachini ji phan along so arju patsena kasi ni lahay bang ke nang itu una pen sige wan lo ndak rong sige pero lo kasi nang itu labang so bang ke min hang tong kasi mar ba min hang sit ha nang pis lo nang tes ni nang imen ko imen ke sang et nang itu masuk society men kay ko pilan ni ingun ko society so parpilo alang itu medyo mukhan klar dak penapa chini dun kay ko hat itu mani hanar ko kon susena nang ini nang men ko pilan ni men ne pun ma kan dia hong within ko sai ki sino weskar giang long pendi tang te lahay haya nang tum ni jor ben ang jor ben ko anam long lagi jamborong ke paglas men ko ke pam si enso yang mana enu molong pasti ada pakom si enu saya tidak orang saya sila ada pan mana ada orang kom enu molong long meni buan so kama tadi itu ke baga long meni nak ada kom ati mani tu ada ke emang para punya le itu kita hijau untuk departemen long dapian sila hewa saya long pasti itu me damu sapuno jamborong puno tu ada Kasi alang ithan sa may chopper biglo alang ito lapuson kitian kekapon karbi ithang pinding sumpot kasing mon kekapon alang ito sa may suri-suri ni lang sa maparlo pajerilo. Carlo, non-education department along. Kaya ako sa kapag pinunay ang paglang mati hanggang July itong arguments na. Kung higher secondary open, lagi DC motor bus, abu buang ke direct current of motor bus. Itu mah yang electric fan tu, lah for dua motor yang mana itu charging ke because charging now, lagi battery lo, so battery power berapa lah bang magnet lo mati, so magnet bang ke magnetic, berapa ke lagi ini tu power wire prinsip apa lapan konduktor tu lo, kita dong sila so konduktor lah, so battery current puluh ni lah, so konduktor isi experience tu, mechanical force tu dah tu ison, lah so join ni lah, transformer join ni lah, charging, battery ini kita ke charging. Model lah. Secondary school, higher secondary school kan model bang kani hydroelectric power plant bang. Supaya itu nasusan sih garan kilau mah ya. Labang so project lo coba garan kita modal lo bisa nih kosan kan tong garan kita seplang nih labang sini yang modal. Labang so project coba itu garbeng long mas sampai langroy inglong sampai itu mati. Labang so ala roy along sampai itu tank pet kan sih garan semal Asih lah, coba alang tank pet tadi, pipe pelayan sih kita charting po, so charting alang kita ama kita tadi, labang so akan charting po.
Masa fan mang jaki ban ke generator long gam tu generator ban se aku power house gam tu kan. Power house ban se ke garan adi istamil high tu pump ko. Kona ba se ke gaw istamil tu klik koi long ko. Khusus school pe lo ingin akan. Untuk rainbow high school kan ada di net lagi school yang kirim banyak kemudian lagi smart city itu arling kan waktu itu get 5 season ya itu yang cerita yang kan dah hospital develop proses lagi school dan saksi lagi ini gini future plan saksi itu kita tahu ada apa ini sedang banget ini children ini langsung action yang ada di mana Bilang jumlah masak masak dari sipil aja dari mana ada kok kan klaim mau itu susah ambil lah soalnya sekarang ya semua dari semua tu ada internet dan gua dulu dah kena cari kan jadi semua tu cari dulu dah cari dengan grup yang sedih bahal lari kan dan cari dengan grup yang di lagi kan itu jadi dah mungkin kemudian kalau मैं solar sih semua मैं kan cari dengan grup yang sedih Ako itu mah anino cartoon kasi na. Dante ni nang email kay ko pinunin. Niliman niya sa amin ang therapy po dito sa upang kasangatan sa diba. Apel na daw ko pibiya apiting sungkot. Sige daw ko ni. Ini begong jang birong tiba mangkok legoy lahay nila sa dito. Pinjong ko, ben ang nga choy. Pinjong ko pwede nag-dedican lahay nila sa do na sinito lahay pa da. Jorper pilo alang ipesta may itong kan product pa ng pagkikot may kot. Itong lapuson sila daw. Mulong ijiman ko. Ini lapen pekok lapen joy hong part si tame itong Barbie mitang pinding sumpot kacing hon tekot alang itong hans tame suri-suri ni kang sama karo. Pining lah so exhibitions lang mungkin lah secretary department yang pin kapak lang itu just sebut siat tim lah bang soal tu siap yang biarong pendang lok itu lah kene angki kapangare lah pen angki ke home kelong pen ahon jeng kesemadi lah pen apa ha ahon jeng pen aku lah paket hak apa production kapak lang kono situm lah hai angki kapangare kan pasti jong situm isi sistem ini pejok coklat belum kita ada dong asal pasti dia pilih lah bang ya ratu nampak lah non lapu sericultural department ang hitin dito news fast card yang long hitin your to be happy Okay na itong kulusos. At
Polsai krihini ke lobe nang itong la. Dan GPS angka. Alu jeta lobe kadi kana yang tung. Napalu long lele pusi. Tiripian ke kata napale. Lasinang itu jong prega sai. Jong pulate. Bunga polsai krihini pengpian ko nang itong. Kengkong yang la. Pongane ponaji masih suning reklo. Withole thalo polsai krihini ke lobe nang itong akar by John Sita. Thank you very much, Arnab Lakti KCS Room, for outstanding and phenomenal performance. And now we will be having from Lakpur KCS Room. So, let me have Lakpur KCS Room here. And just want to let you know, ladies and gentlemen, game down competition is going on and have moving on ground. And also, at the same time, Lembu Top Shot Dance is also performing in the same ground as Lembu ground. So once again, I would like to welcome Nan na ni pon. Water Resource Department along. Dako pilo ni kapaglang mati ng kathanggang tung itum arjudin sila. Nalimen pilo sir. Nilimen Sanira Minti Department Water Resource Department Section Assistant. Ini duty lada. Asini tuma department yang laku hello. Public property protection, river protection and embankment. You'll hire comes is claim. Public benefited of Hanedi. Tadu keberat benefited of Hansi Kam claim. Langroy Kangrai. Ang pen isuman Kangdu Madim ke embankment. Lasi nitum news fast kar biang longa hin pen itum nang paklang pon bom lo pen non kivang journey an stamin itum paklang thu bom jilang lasi pinier aphan ke nitum lan sikang ton iglo nitum news fast kar biang longa hin pen kardom la pen kurwang thu.